والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم oh Allah يا رب send the peace nagee buus ergi على محمد ومحمد الرج وعلى آل محمد on the family of Muhammad maatii nabi محمد الرج. اللهم oh Allah يا رب يا الله jechi jawhun yeroo ishaan quraana keessatti dhufe send peace nagaa buusi nagaa ergi yeroo lama dhufe على محمد على on الرج محمد peace be upon him محمد الرج على family maatii jechuun على محمد the family of Muhammad yeroo 26 quraana keessatti dhufe آل محمد ماتي محمد الرتح على family ماتي the followers hordoftoota family Ali study qood fuundar xiinxaali as gaafadhu madaali karoorsi babarsiisi. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Oh Allah send peace on Muhammad and on the family of Muhammad. صلي على actually means Ya Allah show your mercy on Ramatakhe Nurut Rose Ramatakhe Nurut Dangalas. Raise his name Makasa all food. Evaluate his position Rikasa all cash. Oh Allah Ya Rabbi the Prophet Ergaman Salawatu Rabbi wa Salamu Alaihi Asimi hedduudha hojjettu many favor on us qananii hedduu nurra dhangalaase. We don't have anything we don't nuti humaan goone ammoo kafaltii isaatan tokko ofirraan deebif. Only you can reward him is the best. Only ni teeje dhangalata kana haala gaariin kafalu. Has a two meaning hiika lama qaba. Family and followers maatii isaatii fi followers hordoftoota isaa. If we take the second meaning fakkeenyaaf lammaffaa yoo fudhanne hiika lammaffaa then his prayer is for us. Kadhaan nuuf kadhate the follower hordoftoota isaa alli barsiise. Sallayt jechi jawmaa jechuun you sent peace I sent peace you sent peace send peace. Salat you sent peace one surah one verse. صلي علي على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما أسعدكما صليت you sent peace نجينا رحمة بوستت على إبراهيم نبي الله إبراهيم رد وعلى أكمم إبراهيم the family إبراهيم ماتي إبراهيم رد كما أسعدكما you sent peace نجينا بوستت على إبراهيم رد وعلى أكمم the family of إبراهيم ماتي إبراهيم رد صليت you sent peace نجا بوست صليت عليه prayer فارسي صلوات إبراهيم عليه السلام إبراهيم جت جوكون جرو جاتمي سجل قرآن قيس الدبي قول انت على جافر مدال خروج برسيس كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Oh Allah يا رب you gave Ibrahim akkuma Ibrahim kennitetti alayhi salam such as a position sadarkaa aangoo guddoo that all Muslim ummata muslimaa hundarratti kiristaanarratti Jewish hundinuu accepting gaasiis nabiyyi ta'uu isaa fudhatan. Oh Allah ya Rabbi give a prophet Muhammad also such as stated that all the people on his planet accepting as your last prophet. Ya Rabbi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenneef sadarkaa isaa ol guddise. Namni addunyaa irra jiru hundinuu akka nabiyyummaa isaa tarraa booda qabalan godhe. Alli barsiise. Kanaaf jechoonni kunneen gaafilee kanneen hunda si deebise. Innaka indeed you are ati dhuganni taate
حميد worthy of praise فارفما حقات فارفما مجيد full of glory good إنك indeed you are إني indeed certainly worthy of praise full of glory الحمد الحميد worthy of praise all praise يروق وتربة دي بيجو مجيد glory splendor and magnificence قدته full of glory قد خته يروق full of النغم إنك حميد مجيد indeed you are the worthy of praise of full glory. Oh يا الله يا رب you have done huge favor on us يا رب طلع قدام رتي قلت جرت you sent excellent prophet for us إرجما على تتنو جرت you are kind يا رب طلع أرجمان وقني تجرت رمتنا وقوت جرت you take so much care for our feeling جروح ينف يقوم سجمان وقوت جرت you are indeed worthy of praise كناف يا رب فارون هندن وتيد يا oh الله يا رب you are full of glory كوجان قدني يا رب اسمه أمله you have all يا رب هندسي كبكبينيا يا كناف يا رب كناف you can alone give the best reward to الرجال الرجال من ذاتي نبي خيتي فين هل برسيس إنك حميد مجيد جماله ما شاء الله قاري وجته اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. Let us study the second part. كتلما فاتن يروتيانو كيست تنبرنسها